megalayapost.news. Kumsibenta ka program Boys Grow Wise campaign on the Child Safety Week lengba ka focus group discussion FGD henden kasngi hagasnong sentung lapanlong ya kajeng anjing hikai awareness ya play jingmut markalyang interaction ringkat kajeng islok counseling balawan banshimenta daki kena amasi kitrai masi kikmi kikpa kikun samla ringkat kinong shnong kasnong sentung East Casales District bahab hagmau kun reublong kani ka program balapelong kerpang berkebadairu hagasian ka baningkong tangi kikna shenrang ki ba amasi kadai ka balapelong da ka office jong ka National Health Mission NHM ke Sarkar Jila Meghalaya katkum ke jingtha nak Sarkar India lengba ke program Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram RKSK harangkat ke jing snok tilang ke step pengap Integrated Cooperative Society SPICS Limited Tenroy East Casales maukun reublong berkedorbar snong sentung kate kesengi kalong ke bajob lengba ke one day awareness program for cowboys on health hygiene and their futuristic empowerment empower hagane kesengi lapedang buramru ya borok kinongwan dorang ba snong jong snong sentung uba Robert Pale la jing kai berbatai syai halor ki jingmut ba jing temu jong kane ke program da kong flourish lengdo kum ka RKSK program officer Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram asaki ba dia peliu jingmut lem haga jingdon rengkat u Dr. Everest Mersing chairman jong ka step pengam Integrated Cooperative Society SPICS Limited Tenroy East Casales maukun reublong laidon langru kiriu syempang na ka office ka kot kakya ki bakentup yo ba dewan nongrem u balong kum assistant manager mental health power empower ka kong larisa bi doktorong ka assistant manager health empower bar ka kong ibayar lintham kum ka project coordinator health empower u Dr. Everest Mersing ula banjur baga jingkot jingkya kadai ka bakmat kenang bangin la ban pulia kot bha banrap banriang ban rijing ri bat trei ki kamru khamha lada ngim kot ngimkya hakamet kaphan ki jingmut jing perkhat bat khamtam ka jingban ka jingduk haki kena amasi kumno kin la ban sharai ki masi namar ka kamri masi hari khasihi kalong ka ba omkum shaki wei pat kiri nongwei ula kentu ki kena amasi ki kimi ki pa bat ki trai masi bakim dei ban long mau jentut haga jing im jong ki khun jong ki ban long sa tang ki kena amasi hanrei ki dei ban don ka jingkit khle ban penang penstan kat bala shaki School Sarkar bajan ban pha bat ai gilat jing sumar shaki PHC center ban check up man lakpor penbiang ki jing bam batai bat om dei ban ailan baki khna kin ngop ki jing di bua duma ka jing shong kha khna bat kim dei ban kementang balayo pisa wala da kidang red kerta ki sudut ki kena senrang bro dan ki kena kentero dan ki nong de tombor ki bala ban de ki benu do kam ye ki mo Semoga kita akan kejingkat semua kedai kedai tempat cuba buat kedai makan banci penting jangan lalu joki banci penting ketik kedai banci penjinjar yang kesian joki banci pengubat yang kejingkut kat joki kita kedai ga jingkat buat Piaki kena mikpa lebih dan kita kebeliau di bawa akan penting yaki bawa akan muslia yaki bawa penjinjar yang kejingkut kat joki ini jadi banyak tu mikpa Mikbar boleh berskap itu, nama kata ya kan, jemput kata. Jadi sini di kor bisnosi kamu kimhe, kim sanjo, kim nang coba berkat itu na. Ipoi dia lo ikam besmir. Dia kata kadai bu ini kum bilang ba, dia berskap ikon jongi lo, dia kim deh penting berkat ini. Dia berskap nama kata kadai kejengkot dia. Warlada kejengkmu jengi kalau menang bertak ini kihat berit. Khamtam ki kena senrang bongi madam nado benne kejing jongi na menega department naga NHM National Health Mission khamtam na RKSK kabai alami madam ikwa ba inkarbe ya kejing lane kejing syam jong ikna masi habai le kejing ko kejing ya ki haba ke jing le jing sosat ki madam singa rola masi mriwa masuk agre Ngiu orang ini sebut itu kan no kejengke jong gini ki habis beres kablang kak mesti garis niang gari mesti garis niar poro ngila yo makhluk lagi de kan bang ina rumah lagi kita mene itu banung kemlo keliru don ane ino de kan no belum bos kenat I madang yo baga perkemau yang ini jeng lo kena ngaru por baga kena gini saya tong do ini saya ni om syabani om bagi kok nam dia itu ki kenam kiba bi riam ni do ki do berkirum itu semua kilo pojing de ke megalayapost.news